iki aja minta showroom-e. Bener Pak No. Tapi lah nek tulisannya Rizky Mobil Mojokerto. Lah iya. Ra krasa loro awake dhewe kok ya geli semen tekan Mojokerto to Dimindo. Ra krasa piye? Bokongku lho sampai panas. Jane iki mbok playokne piro to montore? Ya panggah kaya biasane to Dimindo 20 nang 30 wis. Peh, jolayak. Iki ngono kutho Pak No. Panggambuk padane desa to. Wis ayo. Jane iki mang aku kudu gandol truk kaya ra betah aku. Gandol truk e parpe bablas urip neneng ganggoli. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Pintul toh? Nggih. Pak Najib, mangke lek ngenyang pun murah-murah loh nggih. Jangan kan semerep, barangnya tasnya istimewa. Ya, gampang kalau harga. Yang pasti nanti harganya nek Pak Najib beli pasti mahal. Gitu ya. Mobilnya masih bagus loh Mbak Mintul. Nah, iya. Gitu, nggih. Masih utuh. Ini kalau di Rizky Mobil bisa jual, bisa beli, nanti bisa kredit, Ya. seluruh Indonesia, bisa cash tempo tanpa bunga, Mbak Mintul. Di Rizky Mobil juga ada yang baru, Mbak Mintul. Ini DP-nya mau 1 jutaan, angsurannya 2 jutaan. Wah, Wis, dapat mobil ini banyak ini mobilnya. Tinggal pilih, Mbak Mintul yang mana. sementara Betul. saya jual ini dulu, Pak. Oh, dijual Iya. ya? Nggih, nggih. Lah nggih, jenengan iku tirose ajengi mampir teng warung kula. Kula entosi jenengan mboten moro-moro to. Iya, lah warungnya nang Kediri ya toh. Ya mboten napa-napa to sekali-kali. Jenengan kan ben semerep rasane kopine warunge kula to. Makin nek kula teng warungnya jenengan, napa penak kali Pak No Mbak Mintul. Alah-alah Pak No niku tiyange pahpoh, mboten genah napa-napa. Alah-alah, nyopros ke nyapo ya nyelo-nyelo. Pak No, pripun kabare Pak No? Brengose kok saya kandel. Pancen brengos dingu ora entuk